kynhun Awakening India Movement ni AIM hynne kasngi Balang kala pyrshang banitur se Secretariat pynpaw jingpyrshah kapacur halor hukum jong Sorkar bthah nongshongshnong pynrung kyrteng Aadhaar no ialade numdu jingmyntoi bapher bala Sorkar khamtam khaw rashon. Kani kynhun klaitur pajpa sha IGP point hynne kala sha khanglentino hakibriu ka an kibamsim la ialade tur se Secretariat. Hakani kajing pakhanglenti kerami kajing tainia kapacur bat pyrung sha uput kajing potom hapading kinong yalam kai AIM bat ki Pulit. Katkum kajing ong kani kynhun ke Sorkar kamdei ban penbor ki pajpa bakin pynrung kyrteng Aadhaar lada kim kwa ban pynrung bat dawaru ba omdei ban pendu jingmyntoi nigi skim ke Sorkar syakitu ki bangkwa ban pynrung Aadhaar. Chief Minister ringkat bakata Sorkar jelaga bagi penyaji kita ki high level kita ban perkat nak kata jang hak demi di pajba ni dia mi nang ne menta ni let post Secretariat menta biang ne ni dai ban yaji kalang lagade galenti kan daga lagade galenti jong pi pajba kita ni kentin pajba nak buat ban pensung tu ya pi bakajing mut kau ni ke jalan kalau ban penbor Sorkar baka dia tu ini kubur sekali India baka dia penbor ya nongshongshnong jong jelam ikhalia ya hak bede bu Aadhaar I can yo ke jingsuk I can ma ke jingsuk I can yo ki hok jong ki